i be don le lung ngai deuh changin engtin nge in fui chin pathian a oma khowela hin tu ma dang ti sa tak point be sei tu ka nei lo wa chuwan chong ka nei chun chu i suwa ne ka mo ina hi i suwa ne ro pu na ko i suwa ne ka engkim ka engkim kha ama chi a hi ka nei chun ne sada chu ka nim na lian dar ne i dam chu ngai ti hlo tin nge tu i ram han thil pathum engting le pakhna chuan ka fa te hi ke ma tanga tha thayang ber ka pek ve theile nge ni ka provide ve thei china chuan a tha thayang ber ka pe anga in adot le chuan ka mangai la hi a fulin ka fa te hen dong tur ni adot le chuan chanchin tha thil theina tur ta na lal pan platform ni te hi min pek na hmuna pianga man changkai ka ani le ifate profession emo an career chung changa han du sak deu ne bi ke mo ninge nge sele ti khe ne ka nei lawa pathian hena ka pe a ke ka lang to ba ma se ke ma zo na lo ta chu voi khat ma I ina hian ron le to lo turin missionary turin kal ta se I phalangin ti zo nei ka thin lunga lian ani chu mi ni chang chuan ka fa te malam hun tu te anei zon na tu te khalam kha karil ro hen on to lo pathianin ain kolanga a hruayanga tu la ti len mani ta thaber tu chu are saka anin Joseph zai ming thang hi mi ten tunge ani ti che se lai du le rombol tu chanchin thil tu hi ni se dan ni se ka duwa tho khat lai khan ka soi thina pathian thu ngai tha turon kal te hian Joseph thu soi ro ngai tha kan tum thina ni kha ka ming khan hop ka tilu tuk thina ni lali suwa kha ka lar khal ni hian ka in sia e a seom ka thina chuwa chuan chanchin thil tu e Krista rongbol tu Krista si paite hi min se ka du gar